Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Boko ginen hodumuge wada. Kirit Qur'anuge emme higgame sifayki efutuge komme surati adi komme ayate mulin tafaat mutakabbu. At-takasur surataki efada warab furihama mute. Misuratun aduge insanagi busy hayatuge furihama tasvire kurhade. Pai mihunna emihunge favorite sure. Efada mihunna misure favorite wagutaki mi demme baawadibe suratin himu. Misure ritiwa anesobaki misure aduge muslimun nabes amazugu emihunge aduge haadwes suratun dekko makkage mushrikunna amaz kurewunu at-takasur suratuge frutuma ay kuraha deni aharminge aduge busy hayatuge manzar komme mihike mihike wazifa ganute mihike masakatuge avadineti kinam bokon hodam wada kura manzar ebbayk wazifa ga kuriyara bokon hodam avadineti uletam ifar kura mihun ekamuge kuriyara bokon hodam avadineti uletam masakketerin emihunge masakatuga bokon hodan avadineti uletam anibbayku duniyawi kuliwaruga bizive uletam sayahota kefe restaurant fada tantanuga mulu wahakaga bagtunaga ala manzar mi bizi rehuga enage hagigi maqsadun ena durukuratam bes mi ayatun allah akkawa ei allah matin hanuma kuruma ahirata tayyaru udakamaka ena hadatam insanaya maru baddu kuruma danden ena busy kamuga ule insanen enage hagigi magum ena kassalikan ingeni kabbaluga suwalta fishuma kirit Qur'an gabul ko ifatamedu visna fikru kurunu nama insana magum kassali kitame veri halatun ena minjuis duniya hodan avadine tulunu mihum naraka deki narake nuwakama buni mihum bes emihunge ladun ahiruga naraka dekena en edu duniyage emihuna libunu mudala paisa yamedu suwal kuriven Isuratun insanage afil kama wara saaf ko dakka ena hikurni emme tanwas mihayaki emme molu emme kamyab adi emme nasiberi mihakama ena nege kamaki mihayataki imtihanekka ena nege kamaki allah nimaginen devvi mihaya mahsaruge gina suwal kuriveneka me duniyage insanen allah devva emme kuda nimata medus ahir du suwal kurive takasur sure wara sada saaf adi fatu ibaratun insana ahir duha heyarwa iskanden jeni mi hayata nunkama iskanden jeni uhurwi hayatakka misure inzar kure asake kurambe tima fahurweriwa magama tanwaskama nunkama misure insana hedabba alaminna kikirit Qur'an ungeni egurwan dakka fidalto hifa mihun kabul dabbash amin